Togetigana na inu ntitoni ciingi ni kirigana kimakontorania munore mbogoregia nchunku nyuma ya mtumurume umwe na ritwa Josephat Mwenda Kenyua gutigwa uragitwe ni antu matikumenyekana agikujire karikariria unyamushibu wa Chogoria ariuga ati mututigi auragitwe na njira ya kurengwa nkingo akari mariuga riritirio ria mbere mtumurume uyu kwithirwa akibidukirwa na kinyagia kurengwa njara miaka 3 ikerukite au mbere mwiri wawe uri nyomba ya kwiga ya chuka ushunkuni na uthiite na mbere Martin Mugambi ena shiki binya mundikie bana nkinyogwa ya burara ukanturia munole sublocation ya Gianchuku andia Chogoria nyuma ya karibanture nukwithira mwiri wa mtumurume wokurwa kintu miaka 50 uri mungere na kugitwa nkingo njirani twala ukakona mageni rukiri nuntu gintu 50 meters kuma gwakwa 50 meters kuma la kuja au mtola twethira alikanitie na gutoturo bwae kuringana na tori na nkinya chibu wa Chogoria twe George Mutembei mwiri ura bakumenyaga twa Josephat Mwenda Kenyua rigititwe nkingo na gutigwa njira nire gwatithanagia thoko ya mbogori na nkinya ya Kiangwa kiri South Imenti na tukwija twa confirm ni mtogwetu wa Mwenda Kenyua miakani ya 50s na is very unfortunate nonto ararengetwe nkingo akuitwika no lakini katuge as a government wira no kurutika mageni mara turaukire kugwa ntureje ni mtu teto turo ayo gwitwa Mwenda iyata Mwenda twirire ari mukure njara raundi ya mbere raundi ejiriwa akuritwe kiongo gutari gwo kuthuganagerwa kana kugwatwa aborichi barathukia mwiri wa mututigi mwanka mocharia cibitari ya Chuka kenda kwambiria utwiria na nkinya kugwimana na barabaruthite karikariru investigations ikwambiria no tuturai na officer ba DCI na tuyena mtore urarothire gitendo kiu kia unyama agekirwa mpeni na ajokirwe itagari rira rifaite ya kweria mtu mu na investigation untu antobara balothaga investigation bakulikia gukinya nitukwenda bathingatithie nikenda tumba kumenya nimbio yongo tumite mtu atoturo bwae atori na nkinya chibo Mutembei bara kujira mututigi na irigite kwithukirwa na nkinya kugitwa njara kutu na antu batakumenyekana gintu mianke 3 mithiru kagita kambele ligwa temirwe njala the second time no kuona ligwa gutoturo iri kuoneka liko mauntu marali nyuma mara mwana mene maratitu ya tori tutiumba kumenya ba kionanagia ogwa ya vokaria mbari inu baugite Mwenda arari muntu aukarania na antu na nkinya muntu aikeno ni muntu mpole ni muntu utithina ni muntu twire kwirutira ngugi ciae nuntu atura ke mubundi wa njala wa mbao Turetanaga na gasket no ndora yakambia ndi gasket in between two metal and nobody is irretrated like me. Tuketha kwa twina regular patrols nikenda tumba comment security na in case muntu akethwa na information no iriko ikonie mauntu ma wiki nae atukinyirie report na kenda tumba kubatethia na iwega tritiwa with utmost confidentiality. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maram. Bitagwa Martin Mugambi.